Maya nimo matigari ma ngari ino nini muthemba wa Toyota iria iraguthanire kiongo gwa kiongo na matatu ya thii 18 ya kambuni ya 2NK mathaa 2 cia utuku. Kurerekana mutino uyu uracungiririo ni guturuka gwa kuguru kwa ngari ino nini na iragaragara o maita kamuria iguthanite na ngari ino iria irerekagira mwena wa Nyeri kuma Nyahururu. Na ni kama walikuwa wame overspeed kabisa. Sasa hiyo overspeeding yao wakifika hii position wakapata tire burst. So in the course of kupata tire burst wakaanza kuiroll na kugonga gari ya 2NK which was coming ikienda towards Ndaragwa, na baada ya kugongana hii ikatupwa kando ya barabara. Aria marakwirire mutino-ini uyu ni ndereba wa ngari ino, ciana ciake igiri, mwari wa nyina na mutumia omwe, no mutumia wa ndereba uyu arahonokire ciarira na arahonia nguraro njuru thibitari-ini nene ya Nyahururu. Kurerekana family ino iraumaga mathiko itura-ini ria Kiriko, kaunti-ini ya Nyeri. Hii gari ingine ya 2NK ilikuwa na driver amepata injuries na iko msichana ametoa meno yote. Aria marahonokire mutino-ini uyu ni maratariria uria urahanikire. Tulikuwa hapo mbele, mimi nilisikia tu impact yenyewe. Impact ya gari. Sasa mimi niliona tu gari, baadaye ndo nilikuta nimestuck mahali moja. Sasa sisi tulikuwa kwa kiti cha nyuma, kile tulisikia tu ni brakes za gari zikikanyangwa, halafu tena impact kumbwa. Mutino uyu urahanikire mita 200 tu kuma haria mutino ugiwiriga kuhanika na kurega andu 9 a itura rimwe mweri-ini wa Januari. Riu OCPD wa Nyandarua ya Rugongo akiuria matereba gukorwo na wigiriki barabara-ini. Handũ-ini ha Inooro TV, retwa riakwa ni Mwangi wa Maina.